Kinoyalam juga Voice of the People Party hakah nyau tarik risau kilaya kendu ya u Commissioner and Secretary Education Department halor ka jing e jong kinong hikai bala shong that ni ki bala klat no shiteng por ki badai ban yo ya ka baha ka ba shi phaulak naka death cum retirement gratuity DCRG habakran shakilar pathai khubor uba Bright Starwell Marbanyang MLA ulaong ka jinga kendu jong ka party ya u Commissioner and Secretary namar kidon kinong hikai ki bala shong that naga kam ni ki bala klat no shiteng por henrei kat ba ya ka DCRG ka bashi phaulak tengka kim yo satia hakapor ka babiang ulaong ru kidon ki bamyo wat hadin san snam tam kat ba kidon kinong hikai ki badang tang hapreng khndiat banai bar kila shong that kila yo ya ka DCRG imat kadon ka ei shalendat ulaong uba Bright Starwell ulaong haying dor bar thawan ula kran ya kani ka phang bad menteri rangba ula kular pan shem khia ya kani henrei hadu menta kani ka jingkular jong menteri rangba kampat yo i ya kaski bakan trekam Ngira menjadikan batu Commissioner Secretary jong ka Education Department ka kamat ka peningkong kalau kabidi pak ka disbursement of debt cum retirement gratuity agaba ki nong ikai ki institutions ta kalau margin shong thai ani dan na ki ba khatno jengpor iyo e berika song bisa dira ba sekolah de ka ba peningkong ini tolong ba sibu na kinong kai ki dan kumba ba shong thai ki sao samsnen ne hadu mentah kem patio ya ketika DCRG kata kali bangi wanra namar katku buka jiyo jitip ke jongi pan kabasu lingo kolomba dan katu kini mut pat kino hikai kiba masin shong thai pan kila iyo tebeli banyo silang khamat ya kiba pimon pi ya kiba pimon pimai de kata ka bangi kwa bani keren namar kali ketika mat ru ka bana kalian ka jonga ku emeli lade panra ka kini ru poka yung dorba bat na kalian jom chief minister nadu to por nadu sistem long ba unsim khia kani nai hadu bata kani kadang sa kadang long kunju ni nai kini kami so long ba kadang kajing jom siap mat banyak keren baru Commissioner Secretary bu dewan ban penbek mardor habai debat kani te ka ba arpat kani ka ba habai debat kan ka this party habai debat ka peace skill kidon ki nong ikai habaki joint service la advertise ki as per UGC pay scale kadang UGC sanction course mereka bersebut dengan tolong ba approach kata abangi joint serviceoi Dr. Baskam Choi Kai College mangar kunjung nata Dr. Kara baki wei patlu abangi joint UGC pay scale margin kamut the moment you join kamut yo dak tu ka pay scale hi UGC pay scale nerima ka ikwan nak yo so pakinong kai ki tu ba ki join UGC pay scale mereka bahadu mendapat kimio ini UGC pay scale rio dak state pay scale dia kata kadai ka ba milara ban hakbat jogu Commissioner and Secretary nangta kidon bu ka kamat kabalai ka pangira di bagi PhD advanced increment mau kino ikai la community ki ba can take up research mau nang ba kila man contribute di ba ka puli ti ba emlang salam bu na kino ikai wat bring jog ka jing ikai ki Henry Itrestom pendap ya ka PhD bakat ku kai UGC regulation kapatai ba pendap ka PhD kidon kita kapit kidon ka jing yo no ya ka Itrestom ki da video itaka increment Henry ini si bamta kita ru kamdon su dia matra iwan manra ya kata bat kawai pat ka bakta ba kani ya bun snen kata kani habini baki kwa manra ya kani age restriction mau banbu ya ke age ba habini bat kakam nong ikai dengan skwa bat pengemau nomor ba UGC regulation that we go through the UGC regulation kamdon age ba undan ka age limit anyone can enter provided mau di bagian pada government government ke jogi kekeren nak course ke improve education kekeren nak course pan rei ke jingle ke jogi kalau nak kompong ki restrict yaki nak hikai habangi keren yang kam nak hikai kam tam hako ka college level dan sibun ki qualification ipek ki nak hikai le asi ki hikai haka ki school level ki nang ta po ka high secondary tertiary nai kita nak jong ka qualification dari banong no hikai don syukur ki qualification ban pendem tidak ada pipet pan ka age limit ki ko ban clock lang menora lang kaju 37 years which is highly unjustified bang la ban pediang tingna ka yang ni ong kum bakalong ka UGC regulation ko ba don age bar barhag jo ko kadon
kata kabang ka Assam edit rule kabang ipentre kam hapo ka jela ka ni hadu kenta ni apedi ki edit college hapo ka jela ka ni baru kam kran age hamka age te ka jing wan ka ni por kabang ta kalong banung khangla mo ye ki khul sama ka ni ki bla pendep ki jing tuli ki bla pen sitom on da ki la poi pat kata kerta bagi di mo la thep kam la poi por ki pat rei kani ka rule bagi orang ke jurisdiction pat ka khangla ki kata kali kebangin ngem kuat bat nilai keren berhak tu poru kini ka confirmation of service mau bangi join organ of probationary period ni sotu Henry kawa sokla kalau ni si bamta kan ki perlu ki jonga ki bala jan license la de join for service pada du license ru kim pat yo yang ka confirmation kan bahagi por ki jong ni menchua pat kam sempur mau por ni Dr. Baskam kumba la ong mene tang hadir ka tu ni benai la yo dan na preng jongi ki batang hadir sistem ni hapo arsenal to sistem la yo confirmation rei menta license ru pat yo confirmation te kali di ki bangim ngim sunam bat kena kai ki pensuh ni but sakui pat kadai ka jing penslam ni ka delay in this disbursing placement areas joki nong kai te kini ki different issues ki jing kendu ki jing e ki ba ki nong kai ki mat ki bangira akan si bani kendu waktu commissioner secretary jongka education te sai pat imat ba kwa man pau ni ko ta ka bangila yang keren ru waktu commissioner secretary kadai ka karun komika advertisement no barang kali si gidang pelai batkin sepelong ya ke interview habis bat ki assistant professor habis bat ka physical education teka basolingo nakalian ka tuni kalong ba nakalian ka jong ka di HTE ka khot ya ki expert na po ka sports department no ka bayak tersya ya ka UGC regulation no apa pi onki expert kemudian di bandok kam man khot ki beri na po university ki badan ya kata ka required qualification ya kata ka di bangila warna akamat jong commissioner and secretary pun pembet ya kidiki kijing kuma no ki badan hapo jongka education kam tam di bakin kai hapo ka college ya kita itu opi kan tentang ka ki ko pikiran di kibula po sport kita kibokot dan tibi kat ya ka plus assistant professor pi ngimpat dokam ban ya keren mo lagi kot nem kot kita Henry la da sim hi kat ku kai UGC regulation hi kamu pihapan khot lagi expert mo naga school ba dan na po ka university dia ban community ba ka sports department kan le kata ngaso kala bakla lupa mo di condition kam sha dia nak liang ka tui di pensno hu ba dokam ban bet ya kan jadi ka sekolah commissioner kalau ka jing kendu kumangi kendu tahi kalau basna commissioner secretary appreciate yang ini bagi pensno wi kini kicik e badan barangkali yang ketemu uang mission kia bat bande ya ka e ka ba dokam ingin up la ayu yang ba as soon as possible dokam solve ini problem ki badan ko ki kinong kai haki college ki edit college ko ka jelas kami ini betul siap empat lebih keren ya Hamidi bakatu nomor ki katu Hamidi bakasi impact hai play nak kalian kat sini ngilapin snow nomor mentasi kam kwa banya mix up kiran isu subun mar Hamidi bakatu nak kalian